Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam puisi nang basa Madura. Kalau kau ning anak-anak, puisi basa Madura ria beda puisi kona tor puisi modern ya. Puisi kona ria sifat-sifat ta otaba ciri-cirina ria beda asma sengarang otaba asmana sengarang tak kocaaki banyak nabiri ampon etantuaki agen duk rima guru suara tor pada andiken. Tining dari ciri-ciri puisi modern ri anak-anak ya Arya asma ipon sengangkit puisi sebut agi banyak nabiri tak etatuaki akadia puisi kona guru suara tor pada andikan ampun tak jadi pantuman pole ya. Jadi ciri-ciri dari puisi modern. Puisi modern re anak-anak bagi dadi petok. Iya Arya nomor setong puisi carita, puisi pujian, puisi parsemon, puisi rataben, puisi kasmaran otaba tresna, puisi pantuman, dan puisi pujian seakan duk dek paro tangan ya. Nah, setia nomor setong puisi carita. Puisi carita ria agem beragi kabedaan tor kakaramaden ya. Puisi eyang ki karabon abangun carita kantos orang lain partaje de esena. Puisi pujian ria aropagi jipujian atau jipujian pujian dek kasih maha agung tor juga dek bangsa otaba nagarana otaba pujian dek para pahlawan ya. Nomor telok puisi parsemon. Puisi parsemon ria esena parsemon otaba sindiran dek ka orang sengagungi pangkat tor kakubesaan. Contohnya dek karato, dek ka presiden, gubernur, bupati, ben salena seandi pangkat setengki ya atau kakubesaan. Nomor 4 beda puisi rataben. Puisi rataben ria agem berarti kabedaan ate sesosa ya. Jadi ate sesosa ria masuk dek puisi rataben. Mun puisi kasmaran esena agen duk caritana orang laki tarisna ndak orang bini otaba sabelike orang bini seneng ndak ka orang laki. Nah, jadi esena dari puisi kasmaran. Nomor 6 puisi pantuman. Puisi pantuman ria agem berarti pantuman orang odi atau pedoman orang hidup bahasa Indonesia ya. Terus puisi pujian seagen duk paro tangan ya. Ya Arya aise otaba agen duk ocak ci pujian. Pujian dek ka orang seandi paro tangan mungku dek orang lain. Angkatia guru, polisi, dokter, perawat, tor salaina ya. Paling pokok nakana puisi modern ria soson ngakui bahasa seindah. Jadi kalau membuat puisi itu kata-katanya berisi atau apa? Berisi kata-kata yang bagus, kata yang indah ya. Sosonana puisi ria anak-anak agen tuh bagian-bagian. Jadi bagian sosonana puisi ria beda dua ya. Sosonana puisi ria beda dua ya. Beda sekauladen otaba kelihatan kalau bahasa Indonesianya ya Arya sekauladen anak-anak beda pengguna puisi pilihan oca bahasa kiasan ya jelas kauladen otaba kelihatan mun seta eta ngale otaba seta kauladen anak ada beda dua yaitu pocket otaba tema ben beburukan sebecek. Nah, saatnya bagian puisi
kauladen otabe itangan lee. Kan beda bangunan puisi, pilihan ocak, bahasa kiasan ya. Apa bangunan puisi si kauladen? Bangunan puisi kauladen ria anak-anak lebet biri-biri pontor pada andigan. Beda puisi sing ngangkui sabiri, beda sedubiri ya, beda setrobiri, bon salena. Terserah orang ngasih kebaya berupa kiri ya, dan nasi orang ngasih kebaya. Terus tining pilihan na ocak ria yang kui minangka bukti sengangkit tak sarumbenan ya, tak sarumbenan nyusun puisi. Jadi kata-kata lagi epele bunyi pas langsung aku boy bener. Jadi kata-kata area epele sopaja pembaca area tahu esena apa, seneng ya maca puisi nah, jadi ngerti esena apa. Terus gelimpokna ocak dalam puisi. Nah, gelimpokna ocak dalam puisi ria nyamai biri dalam gencaran nyamai okara ya. Terus saterus pon beda pocket gelak kan, beda pocket otabe tema. Jadi dasar utama dalam ngangkit puisi dari tema. Maksud pangangkit bisa terosaki jadi pul puisi. Nah, jadi ya untuk materi macam-macam puisi ya. Nah, sekiranya sampai di sini dulu materi tentang macam-macam puisi. Moga-moga jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.